165 godina tradicije i poverenja Narodne lutrije. Celograd 165. Premije 10 skutera. Dve glavne premije Mercedes 180C i Jeep Suzuki Jeepsi. Super premija pola miliona. Narodna lutrija. Pomaže Bog, braćo i sestre Srbi i svi istinski Evropljani. Danas ćemo u obzorju evropskog zajedništva osvetliti bitne sadržaje pojave koju zovemo nacionalna kultura. Tu nam valja sagledati pre svega sa jedne strane smisao, odnosno značenje pojava koje zovemo nacija i nacionalizam, a sa druge strane prirodu kulture. Danas je ovde u urbanom govoru, da ne kažem mrmoru, često se čuju glasovi građana koji sebe predstavljaju nekom vrstom verbalne vizit karte na kojoj piše, citiram, ja jesam Srbin, ali nisam nacionalista. Takvo samoodređenje je apsolutno besmisleno jer je u potpunosti protivurečno. Ne može neko biti Srbin ili Rus ili Nemac ili Hrvat ili pripadnik bilo koje nacionalne zajednice, a ne biti istovremeno silom takvog samoodređenja i svrstavanja u određenu nacionalnu zajednicu i nacionalista. Svedoči najugledniji engleski rečnik modernih pojmova, De Fontana Dictionary of Modern Thought, koji na strani 409 pruža najsažetije određenje pojma nacionalizma. Nacionalizam je osjećanje pripadnosti grupi ujedinjenoj zajedničkim, rasnim, lingvističkim i istorijskim vezama i obično poistovećenoj sa određenom teritorijom. Dakle, nacionalizam i nacija su duboko i organski povezani i između te dve pojave postoji jedna međuzavisna veza u smislu uzroka i posljedice. Nacionalizam je uzrok, a nacija je posljedica. Nacionalizam je otac ili majka, a nacija je njegovo čedo. To je dobro opazio i najsažetije predočio najslavniji živi, najuticajniji živi politikolog, odnosno istoričar političkih ideja i doktrina, Italijan Gianfranco Miglio, koji kaže: ima mnogo naivnosti u namerama onih koji bi hteli da spasu naciju, a da osude nacionalizam, uobražavajući da se nalaze na tački gde je jednu stvar moguće odvojiti od druge. Oni ne znaju ili ne opažaju da je jedino nacionalizam nešto stvarno, a ne nacija, jer nacionalizam rađa naciju, a ne obratno. Upotrebljavajući elegantnije izraze, mogli bi reći da je nacija izdanak nacionalizma. Nacionalna solidarnost je suštinski duhovna pojava. Do iste spoznaje dospeo je i slavni savremeni istoričar Erik Hobsbawm, koji tim povodom kaže, odnosno uči: sa analitičkog stanovišta nacionalizam prethodi naciji. Ne prave nacije državu, niti stvaraju nacionalizam, već obratno. Nacionalizam stvara naciju i njenu državu. Dakle, onaj koji za sebe kaže, primjerice, ja jesam Srbin, ali nisam nacionalista, taj ili govori iz neznanja, ili govori iz moralne, kako bih rekao, iz moralne gnjecavosti, odnosno iz kukavičluka, nastojeći da ostvari nešto što je nemoguće. Da sačuva sa jedne strane obraz i čast, svoju čast, pred sobom ili pred drugima, a sa druge strane da istovremeno pobegne sa onog strašnog mesta na koje se sručuju svih ovih godina neprijateljstva sila takozvane međunarodne zajednice, kako glasi pseudonim Zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost, takav pokušaj
takva želja sačuvati čast, a istovremeno pobeći je neostvariva. Jer onaj koji se svrstava u poredak određene nacionalne zajednice preuzima i odgovarajuće dužnosti i odgovornosti. Nije moguće biti Srbin samo kada je to zgodno, a ne i onda kada je nezgodno i kada je opasno. Nije moguće biti u poretku nacije samo da kada je dobro, nego valja biti onda kada je teško, kada je zlo. Pripadnost određenoj nacionalnoj zajednici se proverava ne tamo gde čarlijaju povetarci blagostanja i mira, već tamo gde duvaju vetrovi rata i gde duvaju uragani istorije. Da ne bih izgledao prestrog, moram istaći da je takva moralna gnjecavost ljudski razumljiva i oprostljiva, jer je već Sveti Avgustin znao da je čovjek animula, vagula, blandula, labile, da je čovjek jedna slabašna, krhka, povodljiva, nepostojana dušica. Takav kukavičluk je ljudski razumljiv i oprostiv, ali samo pod uslovom da se ne naziva srpskim. Valja imati u vidu da postoje različite vrste nacionalizama. Postoje nacionalizmi sa levice, kao što postoji nacionalizmi sa desnice. Postoje nacionalizmi pokrenuti idejom prosvetiteljstva u prošlom stoljeću, koje su predvodili veoma ugledni ljudi, često sa najboljim namerama. Nacionalizmi koji su na političkom domenu, na političkoj razini ciljali da suzbiju uticaj katoličke i pravoslavne crkve, da podriju poslednje velike evropske nadnacionalne i hrišćanske imperije, kakve su bile Austro-Ugarska i Rusija. Postoje i nacionalizmi proistekli iz suprotnih pokreta, iz ideja kontrarevolucije. Postoje agresivni, osvajački nacionalizmi, kao što postoje i odbrambeni, oslobodilački nacionalizmi. Moguće je razlikovati sa formalne kao i moralne, odnosno etičke tačke gledišta i pozitivne kao i negativne nacionalizme. Sa formalne tačke gledišta pozitivan je onaj nacionalizam koji oblikuje naciju na osnovu njenih pozitivnih svojstava. Dok je negativan onaj nacionalizam koji stvara i određuje naciju silom negacija. Najistaknutiji, najupadljiviji primer negativnog nacionalizma pruža upravo ovovekovni hrvatski vladajući nacionalizam, koji hrvatsku naciju ne određuje na osnovu njenih osobenosti, kakvih izvesno ima, već hrvatsku naciju određuje isključivo negacijama, odnosno negiranjem svake veze, srodnosti ili sličnosti sa srpskom nacijom. Sledeći takvu logiku mogli bi zaključiti da se Hrvati sasvim neosnovano zovu Hrvati, već bi trebali da se zovu ne Srbi.
tragikomični paradoks takvog jednog negativnog nacionalizma očituje se i u činjenici da on iskopane rovove između hrvatske i srpske nacije uglavnom ispunjava sadržajima srpskog porekla. Od velikana srpske kulture i od srpske baštine, koju hrvatski negativni nacionalisti svojataju, do srpskog jezika, koji su Hrvati u njegovoj zapadnoj jekavskoj varijanti usvojili u prošlom stoljeću na osnovu odgovarajuće jezičke reforme, odbacivši sopstvene dijalekte kajkavski i čakavski. To naravno mnogi ovdašnji novokomponovani samozvani nacionalisti ili pseudonacionalisti ne znaju, pa mi često pismeno ili usmeno zameraju što koristim tobože hrvatske reči i izraze poput izraza razina. Kažu mi da je to hrvatski izraz. Ja ih onda pitam, a šta da upotrebim umjesto reči razina? A onda oni kažu, pa kažite nivo. To je srpska reč. Naravno, nivo nije srpska reč, već je francuska reč i ja zaista ne znam, ne poznajem jedan valjani razlog da koristim, da pozajmljujem jednu reč iz francuskog jezika ako imam i raspolažem jednom veoma pogodnom rečju, srpskom rečju iz srpske leksike koja glasi razina. Nisam ja kriv što su tu reč srpski književnici odavno zaboravili i ne koriste i što je ona ostala u hrvatskoj upotrebi. Šta više, ja gajim duboku zahvalnost prema hrvatskim savremenim jezikoslovcima, jer oni, trudeći se da jezik savremenih Hrvata učine različitim od jezika savremenih Srba, zapravo čine jedno veliko delo, vadeći iz prošlosti, iz trezora prošlosti mnoge stare, lepe srpske reči. Dakle, obnavljaju i oživljavaju trezore srpske leksike.